mus nang itu Udah amat setelah aing be. marahin sih ya ditanya doang mus emang boga kebon dangdut tuh mus di bulan puasa lumayan Sabodo amat bedanya kok. Mal kok aing. kesian kamu di kebun cahaya lebut amat cabut keng lah juga di obat 5 genep mah bikin kolak wih gede ya wih gede mau enak wih hehe terus kebun anggur aing asal maling bu Jangan yuk. ayo woi Woi. woi cek kenaon maling anggur aingnya ente mang orang mah ngecek doang ai beutiana woi yeuna Cek ongko diuk wae. atau lah jabetina ge dihandap nya aing neuleun di luhur anggur aing meureun mah ho sih mang urang nek jeung kolak Paling baik sih botak. ceng ulah pulang paling ini bulan puasa teu meunang maaf kurang gelap kita sengaja mah lewat nu dangdeur lo biasa atuh ampura nyamangnya orang minta maaf tuh